Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Lako mintu sang baine siya sang maneku. Paranno sitam musule. Lante pananungan dio nakadan na puang matua umpamatan na pena. Ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadan na puang latabasa siya latananung lan atu ya te. Dia lalamay Efesus pasal apa? Ang kamisa saya lako anan. Apa dolo latabasa siya tananung tu kadan na puang may komi tama sambayang. Mak kure sumanga kan ni mak pole paraya kan ni mati olomi o puang. Belan na inang tay na belaka tutudio na kaboro mi mamasay milante katuan iya teh. Tanda tasik na kumuha to patongan kan ni setong kure sumanga kan ni pak kaboro mi. Laki basa tudio na kadami. Patudu kan ni patu borong na pabatta kan ni umpogawi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Efesus pasal apa angka mak pempisan nah nakua. Ya mo banang na to anak aku te to dirante basi belan na puang. Malaku lako kalemi kumua. Ami pasitende i gau mi tu petambah ditambayang komi. Nah dipakondi lan misa kada nakua. Ta pasitende i petambata. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Kada pas salama mukumbang dirangi sia dipokada lako simisa tau. Tu unamparan asele malapu. Tubuh tu belan na paruk umpogau pengkarangan na sia birisan melada. Ya tu pas salama sia pangakuan ia to mendadi misa tanda si patok na kumua. Turu ki si sola tau ia to parannu sia masannang. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ia tu tau surah ite surah Efesus. Umpa kilala mintu kombongan na puang matua dia tondok Efesus. Kumua na tua ulolangan mintu katuan na. Ia mau tu katuan di pasitende ba tu di pasituru ka ditambayan na mendadi misa to sarani. Ba tu tomak patongan. Paralu lananung sia nakana sai lan penaan na tau dio Efesus kumua. Ia tu kapatonganan ba atu kasaranian ia mau misa petamba siapa akamase. Ondong pi tangia belan na pakulle sia kapaisanan na tau ia tomai sangadin na belan na pakamase na puang matua. Ya moto anak ia tuto sarani si patu la unannung sia na tanga-tanga maelo si turu pak porayan na puang matua kumua umbala dikua usoyanan ni tekatuan ia te si turu pak porayan na puang matua. Ya moto anak ia tuto sarani si patu la umpe marangatongan kumua umbara la susina tu soyanan katuan ia te. Ya tuto sarani ditambahi la ulolangan katuan na si turu ka umpamadiongan pena mak kada maelo sabara sia tua si tunduan si turu ka marampasan na puang matua. Batu la tua sangkale lan ka marampasan tumintu taun na. Inde duka moto na nipayan ondong pi anna manassa kumua. Ya tu puang matua ia mo puang na mintu bangsa. Ba tu puang na mintu tondok. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ulendo ipak basanta lan mai surak madatun na atu ya te. Anna ditambahi solanasang ba tu anta ditambahi solanasang la umpe marangameloy. Ba tu untiro sulai tu mintu lalan na katuanta. Ya tu kita inde tondok Indonesia. Tapak petiron tongan siamoraka, ba tu tapogau tongan siaraka, siata parakai tongan siamoraka, tu kami saran, moy anta, si sengak sengaran, ba tu tae bang raka, tu kasih sengaran, mandu lata palosong, tu la umpabu tu kasih salah salan, ya tu yan nato umpamanasai lako kita kumua. Tai pa anta tuo susimisa to ditambahi sia to nakamasei puang matua. Pekutana lako kita solanasang kumua. Si tende siamoraka
Batu si tondon sia meraka petambata, siapa akamasian na puamatua, tu soyanan katuanta. Tapi beli tepe kutana iate lan penanta, siata pasunni dio pudukta, solana sangki, ta pembuai lan tekatuan iate. Amin. Rampoin deto kadan na puamatua, tonton kipeta ada kumu atas subscribe ite kadan na puang, siata pak bagian nila kosang mane sang maineta. Kikurre sumanga tu mintu na to. Kian doan pak pasake, kumua puang la umpasiria kami kamarampasan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.